O kore ke hufanga mo he talamalo e whanua ka mai ngahi tala whakatapu ko tope, whakatapua tupa me he polo kalamani. Kai ata mo e whainga maari e koni ke whakahauka toa i whakatala noa koia. Pea mo tom whapaia ka kanditeiti whika nima, wawa taha nima. Aia ko ma polo kalamani ni hono whika walu o ku wate taitai le rei ke teki mo tolu ko tope e kainga. Mo kau mai mo ki maua i he polo kalamani, pea pehe ke teki mo tolu te mo toki whanangoa ai polo kalamani i hao whainga maari e ma loto whiawhia ke o te taitai le rei, te tai loto maa whana ke teki mo tolu hono ko tope. I he taim te tau pe ko whiawhia ke taitai le rei, ai kantiteiti, tom whapaia i he laine pe me i baba, ke whahoko kia e whatala no kani, tom whamaloi tau mau e ahoni pea malo mo ke i whahoko e tau kempeini pe mo ngai lahi ko i hono whahoko i te wahenga baba tahanima mo whiawhia ke tom whiawhia ke baba uki he whiawhini. Alo e tau mau e whiawhini solo. Koe. Ke whiawhpure lulu whoki e ni i wawa uni. Mei tō hifo e la a. Alo maari e au pite ahoni mo wikeni ono kotoa. Ki he tātakai holo e kau kanditeiti o whai nau campaigni. Koe. Wike lahi au pito en ka te au solo.
Na os mahino ko pe ki he kāinga e kai ke whai ui whakataha I whangi whare whakakolo. Te Koe. uwhinga pe ke au tonu at ka nau tō. Weekend ko e ongo sia mo oni he na e kakato e whangi kolo kamata pe me I taula. A oai ki makawe alu Koe. ki utui ka mafo ki a nei afu. Ako si o pe solo ki he ku e wā ato whailoaki mo e kāinga. O ki e whia lahi anau tolu. Ia whia lahi anau tolu nau si tala mai. O nau whia pe nau tolu e kai ke whaiha polokalama whakataha e uholo. O nau si mahunga ia ange ku wau tonu ange. O tala noa hanga tonu mo nau tolu. Ia kau hoki ia ha ngongo whia ka te au solo. E nau manawa si no ta e whai ha e uwhataha. A whai pa loto mamahi hoku ka inga I wawak tāni ma. Koe ola koe me he ku aahi, he ku whakatala noa I anau tolu. Iai e ongo makehe a te au solo. E ku sio ko hoku ka inga wawak tāni ma e nau taitale rei au. Nau tala mai ku tokon lahi e polokalama u ta whai. Ko wike ku whe no walu solo koe. Polokalama no walu. Ka ko wongo I me he polokalama o tokoni lahi au pito ia ki he tā campaigni ko pai. O ilo koe o hoko interneti, po hoko social media, o ha mea ngā ue mahu inga taha mahalo ia I he tau whiri koe ni. Ne wha moni pe ai u whai anga whai kawa, mo u whakataha. Ka ko si o hange social media, o tokoni ke wawe ange no awe ai u taumua ngā ue. Pa toki kumi whai ngā maari ai pe toko taha koe ai api po whē taimi u whai ngā maari ai. Ke tune in ke u polkama ko u tau whai. O lawa ke sio whakarerei pa whanongo ki he ngahi ka weinga. Pena e tu uta mai whoki mo ki tohi ko koe na u lau ko koe na u wha u ko koe whakatau he Amazoni e sol. Na e o mai u hard copy me Amerika. Pena e kauia I he ki tohi na hongo tufa ki he kāinga kon ko wawa tahani ma. O sio appreciate lahi ka kai. Pau whamatala pika nau tolu e pui toa koe ki tohi koe ni. E wawau is part of me. O tau pēr koe whakatonga le rei pēki ai. Ko wawau koe konga pēi ai ku mo ui. Pau whamatala ngai pēka nau tolu e uhinga whau ki tohi. He mahino ke inspire hako tupu e whanau. Pea te tokoni whoki ke nau ilo hoku hala whanonga. Mo e pui toa ngahi ngā au e kou whai. Pea ke nau understand koe ka tamama alunga au. Ulai whai ka kai no whakaukau koe tamama alunga au. Pa whaingata e whetu utaki koe ku maalunga. Ka hange tohi koe ni o whakamatala mahino ai. Koe ki motua pe au nau si whoki mai pe me Amerika e waluhiwa. O kamata ki whea me sailo ame. Ki te niti ai mo ki te pire o whakatau e whanki koloa Amerika. O tui koe mahu inga ia e tohi koe ni pa o toki talanoa mai e pe ia ki he hala whono ngā mo ngahi ngā ue na ulawa whai. O tui koe mea mahu inga ia e tohi koe ni. Ke lava ke relate e kakai ke te au. Ke ua te nau aiha a wahe wahe. O pehe koe tama maalunga, koe tampe au ko mana tui peho ku tupuanga. Pea ko sio ku whia o pite kakai. Ono ange nau ki tohi. Pa ko ofa pe. E whamatalanga nau tolu, e tokoni ki tohi koe ni, e whamama hoku pui tua, mo ku tupuanga, mo ngai ngau ku whai, na alawa ka ki mea ia tokoni, ke si a whea na uloto, e teu whiri kona ahaua noa novema. Pa koe, whia lahi aku sol, na ulua I pea utui o osi katoa ia, hoko mai ki he kolo tui awhitu, kirikiri te fua, tātakai hola he ofisa kolo mo e kau tangata I whanua o makawe. Lahe u whamiri ne nau si whai e kulotu, tari re iau. E ongo whakawhiawhia e ka te au mo whainga ongo kukulau maari e. O kui ai a manaki le rei,
ke soat ke fofonga kakai e nau mata mari mai muna whakatano me ka te au. Malo ki o ngongo pe ia me he lolo me takatakai na e whai so Koi. i he weekend ni malo abito. Mahuinga pito ai whatala noa koe ni ku ke whai e tamwha. Te ku tau wakai atu whoki ki he, ko taha pe whoki e ngahi, ulahi apita ngahi mea ngā ue ki he whiri whare area pe ku avela polo mahi tai nimi hange ko ku ke tala noa ki ai, ai social media, te ki wawe ange mo makimo ange hawhai ngā mea pe, au ke mea kulelei, mo mea koe ke tau fia hai ka makimo apito ni alu anaia i he ne tuu ko he tai nimi, pa ko ilo koe ke te ke hawhiri ia, mahalo e ngawe lahi aki mo wawe pehe e tau wala mai koe ki social media hange koe whiri koe ni. Ke ngā tai ka koe kene lava ia o pehe kene tamate ia e ngahi mea ngawe ke he hange koe ahi taha pokia o konga lere ia ki he kau kanti te iti. A taimu te au tonu a tai ke ngahi api ko kita pe mo whamili ko ia. Koe ke te aha whainga mea te pahele leu holo he ta whaaki, ko ki ta pe te tala noa hanga tonu mo ki nau tolu, ko whiri whokia e toki whaia e nau tolu he aho wanoa. Ka ko te lava atu, te se atu, ku te lava peo tala e nau mata fia mai, mo nau tala noa lelei, o ku koutu whaloto lahia ke te koe tom whahe, campaigni ko ni ke whahao. Ko i o whakaho atu koe, i he tuunga ko ia e tom wha, ko ngā kou sio whoke ngai whika ko ho campaigni, i he campaigni ko ni ki mua, o ku mei no o koe ke pehe ia o ku na kei ke sai e whika i he 500 more 500 plus pe te lahi au pito ange ai o ku kau ia he whika lele ia ko ngā i hene tuu ko ia ka ko o whakahoa atu ho ngā ue ku ke whai he campaign ko ni ke campaign ko o simo e whika ko ia o ku o hange una fuke ke he apito ai ngā ue ku ke whakahoa ko ka koe mata i whika ko he iho o campaign ko o si don whana es no fo pe he ni mangi au tupu ai pesi ko mata e fika ko ia. Ko ku whehu e ko ha, ko ngā hen tuunga ko ia, o ku ke amanaki e lahiange i he fika ko e ni, ko ngā ko e lahiange ngā ue ku ke whakahoko i he campaigni ko e ni. Oe whehu i mahoinga fo nai solo ke lava ke tala noa atu ke he hala whanonga ko koe ku whenga ki he whare area. E tau e walu ko hiri, na o uke kakai toko lahi, mau takai holo. Koe, Kana e mau ope mau tolu o tala noa holo i he uhao whanga whaikawa. E a ui mo e whangi whakataha, o mau whakataha i mo e kakai. Koe hau ko koe o rea ko koe i he social media mo teke hangai whai kawe inga mo hangai whai tau mua. O whai koe, mata vai vai a angai kutui i ngai campaigni mai ki mua. koe, Koe na uhinga whoki pē e kuta e whai a e hau ko koe whai ngahi upolo kalama. E whenga ke malu i pē au pau tauhi wā ke pure anga mo e kakai maalunga he pure anga. Angai mau nofo mo e angai mau whē au ngā aki. Pakai ke ulawa rewa o furea hanga tonu mai. Ako campaigni ko ni solo hau whukbe mo tua. E hau be mo vai vai. Po pehe e kai ke ulawa ki fufu ia i pe ngahi mea ko so atu hala. Ke tuangi ke au ia. E kai fuanga hala lahi aga te au ke whakalongolongo ta e rea a ke ngahi mo oni ko ia. Na e whai whakako solo ke ua te uto e whiri. Maka tōnga pē sio o whiunga a mea na ko ke loto kakai kia te au ki o hoko ka whakafofonga. Au te manatu pē ki he tala noa whakatātā koe pera polo koe e wahe tare niti koe tawa e ki he kause wāni mi. O ange nima ua mo e taha. Koe tala noa whuki ia koe ke uhinga e koe lahi mea te mau. Ka ku uhinga ia ki he tui mo ngā au. Pau sio rewa ki hala whono ngā solo, sio ke tau e wau e ku whenga mo kai ke lava. Kau sio pe au ia o ke iai pe u wheiwa ia mo ngahi mono ia neongo kai ku i loto i whare area. Kau kei whakatahe mai pe e kia ngahi mono ia o langa e u kautaha. Ke hoko ke u kautaha la lahi e whonua ke tokoni ki no langa o wawau whaika no mika.
Pau whakakau loto rewa ki he tare ni te taha ko kone, ange ko ke tama kone alo tanu. Pau pehe loto rewa, whai pau hange ko e tama ko ia. E kono ui whakatau tolu ke mamani ko ni solo, koe ke tau ilo tau tolu ke whakangata e ki, mwene palani ka tau tolu. O mea na usi loto lahi ai, pau pehe naku iai peha uhinga. E ua na whai ange hange koe motua koe ne ange tahapa alo tanu. Ko ongo ipe o iai pe uhinga no mai e ki e tare niti ko ni ka te au solo. Pau sio, mo oni pe ia koe ke te whi mau ke o alo whare area, he ko si nerei pe a api ia, pa ko slalahe whanau ke tokon me ka te au ke whai e ngahi ngā ue. Ka ko loi koe fuwhaka mala ia lahia ka te au mo whamiri ke u whai e sio kita ko ia. E sio pe au o toanga pe ko whamiri. Pa o sean ko ia ko ilo pau ko tare niti u whaka inasia ki au he iki te wala tokoni ki he wahe whonua. Te wala tokoni ka nau tolu ke whaka maa opo nau ngai whia mau. Pa o tui ko loto lahi whiunga. O loto lahi whiunga pa ku tau lahi hono teu i au. Na alawa ke o au o whakafofonga i le rei nau tolu ke whare area. Ke o pe whare area koe ka whare ia ku whaingofua. Ma whare o ku mawha tuki ai TPT. Pako i lope ko si ai pe tau kautama ku helo he i loto whare area. Pako si aha nonga hingoa whakatene tene. Toki whamea te tamataha. E lata te tamataha. O ku puakatau te tamataha. Ko ange whake ngā hingoa whakatene tene ko ia solo. Mahino ka kautama mālohi nau TPT. E taimi unau tānoa e whare area. Pako i ai pe ku whaka am solo. Ke sio mai kai nako tamato tonu au ke ave ke whare area, ke lava ave whakare rei ho nau. Ho nau reo. Mo ni peo mau tokonima. Ni mau wahenga. Kau tau tānoa koe ikanomic ka solo. Pahange peo koe ngahi tō fola atu pau ono. O whia mau ke whakatau atai nai. Ato ngani whakaikanomic. O tui ko tare niti umai ka te au, po o whape o whanongo mau ka i ngā wawa utahanima. Ka atoa whangi kolo. Po osma teu. Po osma teu i a takai o hao mo malohi. Po whanongo pe i ngahi malanga, po whanongo pe ngahi tālanga. Ko mau lahi taha hoko i uwahenga. Ko mau i tolngiau nima noa. Tolkiulu ni mamano ko na koe pa anga whakawhare area. I ngahi whaunga o pure i ai. Ngahi whaunga ure wa i ai i he whakafofonga lolotonga. Pai i ai whakafofonga loto ke tuange ke kosirio ke whai hono ore wa i. I ai whakafofonga loto pe ia ke ne puke. Kau ke ilo i pe solo ko pa anga koe mea whakatuta maki. Koe mea koe te volo mālohi monia ki a tau tolu taimi tau vai ai. Papau reo te alatu ma a takai o te lolotonga iai o te ke fu mālohi. O to a takai i mea whakaseniti. Pau tui e iai palo pare mai a taimi te sio ai ka paanga lahi pehe. Aino ka kita o wawawa api. Iai ngahi whe mau i api. Pai hu mai rewa te woloka kita. Pai pākia fo ofo ke siri ni solo. Pai hu mai rewa ngai whakakau. Pau tau ki tangata pe. Waki tau pe ke whakahalaki ngai kau tamako ia. Kau pau pe ke iai nau ki ofa ko nau api pe sio praha whainga whaunga mio iai paanga koe ni. Ke keimonu ia i pe mo nau api. Ke whakalawalawa ngai whe mau koe api. Mea koe ko tu pai solo i he whare area ko ni. Koe ke aluau makatuunga i ha paanga. Koe ke aluau makatuunga i ha lakanga. Koe ku alu koe pore i whatongia ke hoko ka montua ngawe whasewa niki. Pako os tuku pā e tangahi upolo kalama mai ki mua. E whoaki o ku wāhenga whakawhare area mai kakai o wawa tahanima. Pe atu fotu whatia he kau ofisa kolo. Ke whakaiwia ke kau ofisa kolo i ha whaunga ai ha whangi kau tahano i he no maa.
ke whakaivia a ke whanki whamiri ko wahenga o iai nau whea mau viviri. A koe anga e whakaukau sol, nau whakaukau lahi peke mea koe ni. Kai ke tuu o pore taki ke whatongia. Neongo e ne whaingataa. Kau nofo pe o sio kita ko whamiri. O tupe mala lahi ia. Whai mistake lahi, au pito ko tui maka mistake lahi ia hik mo ui. Pau e ke o tari e ui. Pea ngā ue tare e niti koe ni usihange e ki o mai o whakoloa i au so. Māloa pito. Koe mahino apito ai whamatala ko ke whahoko, pe ko whamalo atu he e lava ke tato e whoki ki he no whamanatu mai ngā he mihe kamata anga, ko ngā whoka ta polokalama koe ni, ma ta polokalama e whenga ke lava hata whoi polokalama wha o se tu si te, ko ngā ke whama opo ki ai e ngā hi mea kotoa pe ko lava ke whai ke whakatala noa e tom wha, pe ko ilo i pe, koe ka veinga whaka ekonomika, na e mahulu atu a ngahi kawenga ko ia i he ngahi polokalama ko ta osehanga o whakahoko i he polokalama ko e ni hono walu a ki he ahoni ku tai ai. Polokalama e fitu ko doa ki mua ku o si whamatala i lelei pe a ku i loto pe ngahi tepi ko ia, ngahi video ko ia ki kakai ke nau toki mamata ki ai. Ko e ngaha ku whenā pasi foki ai whakaukau ia ko ni na ki hanga o mai. Pea moe ka venga ko ia ko o mai ko ia e ne afio to uki mai ko ia ke tau tokanga ki he ekonomika, tokanga ki ke whakatau ataina i ki tau tolu whaka ekonomika. Pea ko tui mahalo ko o koe ke e aha whaunga ke te lawa whakatau ataina i ki tau tolu, kange ko ngahi whaunga ko o mai na tau lele mai he tau whako o si ko hono tau whipe ai whai hala, pea pule i lele i e paanga e whanua, pea koe hoko atu e ni ke hu atu mo i ki whare area, kua pau ke tau whai hanga hilanga wha ekonomika, kai lava ke whakatupule kina, mo whatau atai na i ki tau tolu, i he ngahi langa wha ekonomika ko ia. Ko ia ko whiawhi ai i he ta e whama opo koe ni ko ke whahoko, ange ko ke talanoa ke ai he paanga wāhenga e tom wha, paanga whaka wāhenga, oku wai ngahi i campaign ko ni whakahoko ko ni o whakaukau whuke taha kotoa pē ko paanga wāhenga tolu kilo ni mamano o ku atu ke wāhenga o ku inasia e taha kotoa. Ka koe ngahi malanga ko ni o ku whakahoko i ngahi campaign ke he kehe ku maulava mamata ki ai o ku iai e ka candidate o ku nau whakahoko ai whaka o nea whakahoko mai whakaukau ko ni o ku iai e whanki i whamiri o ku whakaofa mo masiva o ku ose ta uia whao te kei ia o kia nau tolu ia ha tokoni me he tolu kilo ni mamano. Me wahe pe ia he, kono tu ufu ke whakawahe ngai koe ka whupanga la hia ka pau te tau pehe ke wahe kakai pene nau takitola atu pe fiha. Ka koe ngā ka ngi ala penga i kulupu ia ku maa opo e nau fotudu o maa uia e nau tolu o sia tauni. Tau ka hao ku whakaukau e whakafofonga ia ke whaha ai tanke vai. Alu katoa sini o atu ake utanke vai o sia i ka he kai peki ke ka kato ka kai ia he vai. Ngā ka ko kusio foki ko ngai whakaukau ko ia ke hanga o ki whamanatu mai paanga vai. Mahino ho vahenga o e ave ke whakaivia ai whanki kosili o whakakolo. Ke ai whainga mea ke no ko ngā ke osi ko tau e wha o ku aonga ho vahenga ko ngā ke whoki mai o eke mai ka nau tolu, tau kotoa, o ku nai atu e tahakiru, pe a koe ni ki tau ka hau, ku nau tala mai ko e tahakiru ni mamano, ni ku maulaba o mau koe ni he, ka mahino e whakaukau i ke ho wāhenga, i he whakaukau ku ke atu kakato pe ko ho wāhenga, ki he ngā he kosilia whakakolo, ke whai hana whakatupu, whai ngā whaunga la whakatupu. Ko ke panga whawāhenga, ke ki tānoa mai ngai ai, ko hae whaunga, te ke ngā ue aki i he panga whawahenga ke ki toki whamanatu mai ke kai ngā hek mahu inga peke nau sio ki ai peka ngahi whaunga ko ia o ku malawa ke a o ke whanki whamiri masiva. Alo sol, ko panga whahenga whoki, ko panga ku lahi a pite palo pare mamu e longo aho mau wāhenga ai. Koi. E koe tau lahi o ku mei whai pehe e whakafofo ngā ia.
ono whiri ngahi project e awe siri ni o ngā aue a koe ki ai. Pana whanongo pe ulahe loto mamahi e pure whawahe mo kau ofisa kolo. Okay. Ai i kai ke lava ke nau tala noa whalerei mo whakafofonga. O ke haha ngahi whakakau ma nau ngahi whiringi aki ki foi sirini koe me i whare area. Ka wako kutui solo koe tolkil ni mamano koe ki paanga si ia. Okay. Koe ki paanga si ia ka e paupe ke le vai whakalerei. Pa o tui koe whatongia e whakafofonga. Pa ne ange hangahi whakakau. Pa ui mai e a komiti kau kia e pure whawahe mo e kau ofisa kolo. Ke whotu e komiti ko ia. O koe hahangai project vivili te nau sio e aonga kia e sirini. Ka koako mo anga whakakau te o hange peo ki whakaata peka nau tolu. E tolu kilu ni mamano. Papau e ai o wahe hono. To ki peseti e hongofulu pe wanoa. Awe ia ke to koni ia ke to le ke reka. Koe hangai whe mau viviri ai. Awe ki peseti hongofulu ki Hawaii po ka whenga whe mau uhila. Awe ki peseti hongofulu. Toni ia ke uako mo whana uako mo mea pehe. Awe ki peseti hongofulu. Pasio kau tama ki uta mo kau tama kumo ui ki uta. Awe ki pese te hongo fulu, pasio kau tama tau tai. Awe ki pese te hongo fulu, fin matu a tau la ngā mo me pehe. O pinpoint e ngahi e ria mahu inga ke lava ke inasi ai toko taha kotoa. Ngandui koe anga koe nofo ki kolo. E kehe ai whie mau e toko taha kotoa anga e nofo ki society. Ko taim ko hiki fu ai pe ko sirinia ai he tange vai pe ai ha a puaka pe ai ha whainga project pe he e lahi de vai launga e koe ke inasi katoa e whamiri. Wanga e whakau whakapoto te mantui te whiri mai e kau pure whawahe me kau office a kolo me ka kai malunga he kolo. Pa te atu pera nau tolha foi concept a whaunga ke wahe vai he aki. Ke tokoni peke hulu ako nau hala. Pa te tangutu rewa o tuanga nau whainga maari ke ringi mai nau whakakau. O tu e taim koko whai ai wheringi aki ko ia. E mau rewa whi mo oni ko koe ki e whia mau ko koe hoto wahenga. O taim koko whia mau ai whi mo oni ko ia. Pa tuku rewa e te whalala ki a nau tolu ke nau rewa i whakarere e sirini ko ia. A te noho mea kita ke whakaukau, iai whako mau ap whakakolo i nei afu. Me tau ne walu e apui me whakaamu o wahenga, ke langa whare whakakolo ai. Nei e pe whaipolo kalama na o stala noa ki ai. Ke whainga iai whare whakakolo ko ia na si lava langa ia he tau e whako i ni. Pako so te lahi pe ngaki whaunga ia. Kore ki he diaspora, tau kainga tonga koe i muri. Kore at ke World Bank, ATP, mo chaika mo mea na maha peseti me ai. Kore at ke pure anga. Kore atu ki ha kau business na lawa sponsor mai. Whahingo a te holoia ka nau tolu po ke Digicel Community Building po. E where ngai fukau taha pehea po Fiji Airways Community Building. Te nau mai nau tolu peseti hongo fulu pe wanoa pe tolu noa me u businessi. Kai whakahingoa e whare koe ka nau tolu. Paka mea koe nia ko si hoko ia i ha moa o si hoko ia i fisi. Nai ala te u businessi o whai e ngahi ngā hui whaka-community i he u mlae wā inga, i he u holo, i he u kolo ke kehi mea. Pawha ui e u holo koe ia, whare wā inga koe ia ka nau tolu. Paku iai e kutui mā lohi solo, koe whare koe ni e langa whakalerei ke lava ke mo ui me ai ai kakai ko nko whe iai nau whanki businessi ki whanki whare kai, whanki whare kosi uru. O, i e totongi maa pa te
whakaivia rewa ka kai go whewhawa na businessi. Ke nā mā reni holo whangi I loki koe I lalo. Pa pau ia whangi loki o lunga pa ai ha ofise kau ofisa kolo mo pure whakawahe. Pa nei e whupe utala noa ai koe ke ia call center mga tuunga I sai koe interneti ki wawaoni. Nā lawa whai hatala noa ki Nusila pa Seria pa Amerika ngai fu kautahala lahi ko ia. Ke taiweti mai telefoni ke taria te mau whanau me. Pa lawa ngā ue toko ni manoa ki toko te au. O tui e lakange nau si nofo ngā ue I wawaoni. Nau si heka waka o atu ki Nusila pa Seria o si I o tori whai a kau ai. Ko ia ngai whakakau ko sa tau ke tolu kilu ni mamano so. Ko ki paanga si. Ka koe mea mahi ngā taha ia ke whi mahino ake whakafofonga. Mo ka kai hono kolo. Po koe hae whie mau viviri koe ke sirini ko ia. Mahalo koe ki whaka pia solo ko ilo koe fu issue lahi eni I he campaigni koe ni. Pa lahi pe kau whakafofonga ia ko more pe honau se ana tolu. Makato unga I kai ke whie maari ai ka kai hono wārenga. Ke whaunga koe ne toka mai a ke seniti. Mahalo apito. Koe. Au ku mahino apito ai whamatala ku ke whakahoko whika aki mo paanga whawahenga. He koe taha whakia palaparema o lava o hake lahi he ange ko whamatala I he campaigni koe ni. E he kakai, pa koe o hake me he kakai koe o ngahi wahenga. O koe ke pehe ia ko o hake ki mo tolu koe ia ai kau kantiteti. Kono o hake tonu pehe kakai. He kunau tala noa pena tō ke tai whie maari e koe ia. Kunau pousi e nau tai whie maari e social media. Pea ku toki whamo ni pe ia he ngahi campaigni koe ni mo whai. O mahino ke kakai e whanua. O ku iai e palaparema I hono ngāwe aki koe system koe ni kumo ngāwe aki he tai nimi ki he paanga whawahenga. Kone tū koe ke kaha u e tom wha o ku totonu whoki. O koe ni hoku nau malanga I whoki ai paanga koe ni ke whai ngai. Ke whai mo mawahe mai be me wharearea ave ia ki ha kosidio. Peko ha foi sino mawahe. Tau behe peko ha sino mawahe. Ke ua te hela ia ai whafofonga I he more holo no taimi I he pāwhawahenga ke whenga I ke pehe, ripoti mai ki wharearea ke pehe. Kai tukuange pe whafofonga ke whai eni ngahi ngau wharearea kai omi petoko nia ave ki ha sino mawahe pe ke nau whakahoko ai whakaki he whakaukau goni ho wakai ki ai o ku whia mau ke taunga unu ki ai pe ku whia mau pe ia kau ai kau whawhua wharearea ia ke nau ngāwe aki pe ai whaunga o ku te lele iange mo whaito tonu he paanga ko I ngaka lava ke aue ai paanga hange ko whamatala ki he ngahi atu masiva ko toa pe. Alo sol. O ku ua whuke e whaunga ku lere aki he uwahenga he tai ini. Whaunga taha ku hange pe he whawhawhonga ia o pure e sirini. Pure I anga whaunga tufa ai. Ki he wahenga. Pua whaunga rewa taha, ue ka whawhonga ia, puna osfotu e ki kosirio. Kaka ki kosirio whoko ia solo, ku kehe au pito ia me u kaun solo kona koe inu sila Amerika mo mea. O ui pe nia koe kosirio po koe kaun solo. Ka ku lesi sita pe ia I he Society Act. Inga kono whalau I koe whangi kosirio koe. Ai peo lesi sita I he lao kautaha kona koe Society Act. O whai aku koe kono le vai mono whakalere ai whangi kosirio koe ni. Tako tui o whē mau ia papau tau whē mau ke awe hasirini u toi lahi ange. Pea awe o na shipi ko koe hono toka ngai u otu motu mo u wahenga. Ke mei pure I he u kaunsolo ko ia. Pako tui koe taim ko koe te tau whē mau ai e whē mau ke whau halao ia. E whē mau ke whau halao ia. Whakate fito ki he local government po koe kaunsolo. O e wheitu ko ia. O e taim koe whau ai koe lao, koe lewa koe ke whakalau I kansolo. E mā opo rewa hono whau huifo u supporting policies ke mui koe ki ai e kosirio.
Na iai pe ngai whakaukau i he taimi koko o siastupo ni ma. Ke trial e whi me ai wawa uni. Ke whakotu ha kaunsolo mo ha loko kawa meni wawa uni. E na e si o pe tā mahe ako ia. O si lahi whi unga wawa ia. Ke lawa pe hange wawa o whakalere pe a wawa uni. Mea pangona kai ke hoko whi whakakaukau ko ia. Kana o si whai pe hono tāla ngai o na ia. Kui. Ke whakotu ha loko kawa meni wawa uni. Ke lawa ke whakaivia ai. Pa decentralize mai rewa mawhai me kapneti. Ka owa whai pe kapneti ai ngā ue ko toa pe no whakalere pure hanga. Mono to e toka ngā e whanki ngā ue whakakolo ko koe. E ala whai pe ia he kakai ngā ue ko koe kolo ko ia pue wāhenga ko ia. Ingo au mu whakakau so o ku whea mau ke hue kau whakafonga koe ni. I Novema o whakaukau ke nau sio ka whai ngā lao ke whakalau ai u kaunsolo whakakolo. Kui. U tau sio at whoki ki he fu tofi fiha kona ko o nukalo wha tofi hiwa ko wawa uni o tofi tolu. Kui. O ku fu iki e whanki wāhenga ia ke tofi pehe i. Kui. E papana ai peha whai kaunsolo pea taha wawa uni. O anta ko toa ki ai whai wāhenga e tolu. E wawe ange langa whakalaka ia mo langa whaekanomika. Ko taimi ko decentralize e mawhai. Uia te kakai to feel ownership i hono langa e whanua. O pau ke tau invite te kakai o tu tūranga hi polisi ke nau o ngoi o kunau iaha nau mahu inga ke kau ke langa whanua. O whape e ato hakau whahofonga i Novema, so o toi sio whakarerei ki he u kaunsolo whakakolo. Nā lawa ke whau halao, kai lawa ke taofi longoa a kona u whai. Pe lawa ke toki mā opo ange, ka uhinga whoke KCC e awe siri ni ia, koe kei where ke u. Pe asi mo whai te riha ai, asi mo ai noa ia. Hinga ko foi me ai go fe ma ke ta ofi. Po tu ko fonga pe ke ta ofi ai. Ko fa o ha lao. Ke lava ke whaka ma opo ki ai pa anga tokoni whaka whare area. Pa ko tu ko time ko koe iai ha lao. E toi confident lewa whare area me pure anga. Ke te ate pa anga ke toi lahi anga. Pe lava ke te flow le rei ange no whakaivia. Man tu ko tau whinga ke langa whaka ikanomika e whonua. Fe mau pa anga ke whai ake ai langa whaka ikanomika. O fe mau e lao ke whai ake langa whaka ikanomika. Pa uiai e kakai unau tau mai ka te au solo he ku aahi. Ngari ko tō mui e take over e siaina ia e tongani. O tanga nau tō, o te tau loto si i, e wei ke kau e kau siaina ia e whau lao. O tau tōlu tonga ia, o tau ke i mau e whainga maari e ke tau whau e lao e whare area. O whakatatau ki tau whia mau. So it's not too late. Tau pe tau tōlu, iei pe aunga e kau siaina. Kau i ke tō mui ke whakamā opo whanua ia. O ke tō mui ke whau halao ia ke whakamā opo ke whanua. Ke lawa ke toi whakaivia e tau kakai. O inga utanoa peni solo ke whaka lotolahi e kakai. O ke iai pe hopia e end of the tanolo. Mo niu asi mālohi asi kau tamako ni pa asi mai mo pa angala. Ka taim ko koe iai ha kau whakafofonga lerei. Te nau lawa whakamā opo lerei whanua i he ngahi whia mau whaka ikanomika. Ke teke ake kakai tonga. Pa hange pe ku whaalau ki wawa uni. Koe matapā whaingo fua taha ia ki tō ngani whakaluk fua ke ririwa ke ikanomika whanua. Ko whaatanoa mai pe sola tangai whaatanoa mai koe. Ko whaatala atu koe second gateway ke whakatupa anga ko koe i tō ngani. Kako mo oni solo koe matapā whika ulaki eni whaka ikanomika ki takma mata. Paka gateway mālohi taha pea wawa uni whaka takma mata
ke ne whakatafe maha ka kai to e tō lahianga, poka paanga to e lahiangi. Mea pango, o tau nofo pe mo e whakaofo ofa ko ia pa hange pe ko lau. Lotonga tau pe a misinia i waka. A misin pe e taha ku si loto e pure anga mo whare area ke whakamo ui. E whakatou pe misinia ko o tau pe ia ke whakamatamata le rei pe. Te toanga pe haa. E o ato ha kau whakafofonga o tari ui ke tō wholofola. Pe ofa pe, ko e tari ko e tō wholofola, o ko ato mea mo oni, kai toko e atu lai pepa pe mo atu whāwai e tau kotoa. Kai sio matu ia, koe ke ia whakalaka kai ka no mika ia so, malo. Maria pito ai whakatala noa ku ke whahakoto. Whapaka mea mo oni whokia. Ku tau, taime tau hanu, i kau sea ina hanu he ha, hanu atu he nau, wharere mea pe. Kai o seangi ko ia o te keiki a halao ia ke whakapasi. Ko lao ai kau sea ina. Ko lao pe ia, kau whakafofonga a tau tolu na tau whiriki area. Na tau longoa amai he ho vale pe ko ahu ate foi lao ia ki whare area. Ke whakangofua kau sea ina ke nau mai o tō ngou e mo tō kawa mo mea. Na koe whakovia kau sea ina ke tau whihi aga nau tōlu mo mea. Ko e tau kau whau lao, ko ka kai na mou whiri ki whare area, ko nau tōlu na nau whau lao ko ia. Ko kāria o hanga whakamanatu mai e tō wha. Ke manaki he kakai o kai ke tō mui. Koe ke more a manaki. Ne ongo ko kāpui he kakai koe ni e ngai business lahi. I he tau whanua. Ko te ke more a manaki he koe mea ko tō. Tau manatu whak tō wha ki whare area. Mai he kakai whare area. Ai e mea kotoa pe puti ki he, ai ki he lao. Ai o ai mea kotoa pe ai ki he mea whakalao, whotu atu hao. Ha hono ui e mainga mea whakalao koe whare area. Koe ngā ke aonga i taimi uku ke whai ha mea koe ai e lao ki ai. He koe lao o pure, koe lao ten tataki ki tau tōru au ke kau investment mo mea kotoa. Kako whamaloa atu o hoanga whamanatu mai ai konga ko ia, peke ki ngata whoki ai, ko whamanatu mai, ai pokalama ko ia, ko waka mi sine ua, la lahi, o mai, ai au ekonomika, mi sine petaha, ospate au ni manoa petaha, tau lelenere alo aki, tau ki fe, ko i tau ni manoa e taha ia ku, tau pea, o ahake peki o runga, e whakamamafa pe ai, kai fua pe, i taha koe ai, ka ku hangai ko la ku mahino ipe o fa be ku ongo atu ke pule anga mo ka quantity ko mo ka fa fonga te na blava ki fare area ka ko me la ta o ke hanga e tonga ta wa ba ta hanima o fa ho ko ki fare area ke lava ke feinga ke tu hifo mi sini ki tai ke nga ka o te ke ko ava ke olunga ka lere pe fo itaha ko ka ke hanga to o ai loka ko tu hifo mi sini ki ale tapiri ki heloto tahi mo ui ka lere o mai waka, he? Koe ni iho a ahi olo e tomwha mahino e ngahi poloparema, koe paka mea to mo oni fuen ke o mai, ai ofa peke tau tari koe wholofola, ngahi tari wholofola koe ni i he economic freedom mo mea. Ofa ke nau abeha mea mo oni ki ai. Pau koe ke lava pa nau tarangi he whare area e o awhio, o koe ke mau lava ma tolo o te mao hawhainga economic freedom ke hawhainga mea ke mao wahata economic freedom. Pau, he ka ofa peke mo oni ai mea koko. Iho ahi alo koe he wahenga i wawau tahani ma, mau sea tu whoki ngahi campaign ke ngahi whakataha anga. Koe tu hake taha rea, pa koe whaasas koe rea whakafofonga. Ki kore atu arewa mau palo parema mo mau whainga tā ia. Ka ngako a ahi alo koe ki he wahenga o kuahanga i whia mau viviri ai ka kai whakafo i tui o ku nau si te nau whia nau toke nau talatu. Koe ke te whanonga maha taha ia ko nau tolu pe mo koe. Ku ngā hawhainga whia mau viviri ai ka kai o ku nau whakaofa mo tu hau sia he wahenga ku ke au ki ai. O ku kai ke whloko fu whakatau ngai nā ngai whia mau pehe o ku lama ke nau whakahoko atu ka te koe ka huki whare area pa ke mana tui mo e ngai whia mau koe ki ngā ue ki ai. Ia, koe mahuinga ku kia e te ahi tō taha sol. Koe.
o tui mandu go feho lufi pe no fo. O pau te asi toko lahi atu, e toi irifia ki familia ko ia he tāno hanga tonu mai, e mo vete pe ko i tala noa ko ia, e fiafi pe ko ia. Koia. O taimu pe alatu toko taha ai, o te hange rewa malui e tala noa ko whai mo nau tolu. Koi. In a safe environment, mantuka te whenga eni ke lava ke whai ha tala noa whakalere. Koi. Ke nau ongo i pe u malu taimu nau tala noa mai koe ka kita. Mako mea koe na loto lahi ai ke whai approach ko ia. Ke lava ke mao whainga maari e ke tala noa hanga tonu mo nau tolu. Koe ahi koe nei whai koe i nuka lopa. Koe mei lahi pe e hanu ke kau aki mo e anga e nau nofo. Ka ke maa kere kere ko ia u aple rei. Ka ia u api ke whai aha ngoue. Ko mai pe o nofo hiri pe ai. Iai pe nau lau ki he paanga whakawā he ngāri ngalo nau tolu ia. Tā nofo gen ke kau ka kai koe nuku wāhinga u nofo tonga tapu. Pako talanga nau tolu o kumo oniko toa pe mea u nau tala noa mai ki ai. E wiai ngai whia maa papapa na o ki ai koe o koe whenga ako koe o ngā ue. Mo whia maa upe ke konsita nau tolu ia. I he taimi u whai ai hano tala noa ia e pāanga whakawāhenga. Koe pāanga koe na koe e ku wāhenga ko oku whakakoe ma nau tolu. Ke lava pe ke konsita pe nau tolu ke whakakau nau tolu ai. Whakalukfua tatau pe tonga tapu kai tau te whito ki wawa. Ne lahi si tō ngā whinma tua ne nau hanu mai ka te au. Pe kau aki mo ki kau taha no unau si no me ai. Kau taha koe koe South Pacific Business Development. Ka koe is a microfinance. Paka tau mua scheme ia ke whakaivia whinma tua. Ke nawange o no. I he whainga whaunga koe ke iaha mea malu ia. Ka ku seti pe ku lupu. Tau toko walu toko hongo fulu. O nau no rewa me iai. Pako responsible o rewa ai ku lupu ia ko ia. Ki he u no ko koe kau me mipa. Papau rewa iaha me mipa ia e taha e tae totongi no. O hange rewa he team leader koe koe taki koe ku lupu. Mo e toenga ai me mipa o kulupu. O whakangari ko vi e whin motu a koe ni pe pressure whin motu a koe ni anga nau nofo whakakolo. Io nau ki siasi. Ke whinga i ke totongi e no. Ko whaunga whuko ni solo koe whaunga tae whakalao. E koe ki aha me e mamani koe ni ke alu ko whakamo ua i ha credit card i a huia. Pa whole responsible ha taha ke hea ke credit card i ko ia. Ko kautaha koe ni koe kautaha nai base me Amerika. Ne nau o mai o kamata i Haamoa pa nau aloi ki fisi. Pa mo vete a pite kautaha pa kulahe pite whinmātu ai e wawa uli no me kautaha koe ni. Ka koe palpare mai kou whianga ai mo e whinmātu a. O nau ongo i pe o ku expose nau tolu i he kautaha koe ni. Ia ngahi whaunga hono harass nau tolu, ai o ki he u api ngāwe ko nau ngāwe ai o tau te mea re i tu. Ka o rewa huange ke ange se ni ti ke totonge no. Pe koe whakamalohi ai taki kulupu mo e mepa kulupu. Ke nau teke toko taha koe ni. He taimi koko koe ke totongi no ai toko taha koe ni. O ku tau tea i whakaluku fua rewa kulupu ia. O kai ke toi taria ke nau no. O tui koe whaunga tae ofa en. Whatatau ke whukau taha koe ni. Pa whaunga koe ni e kai ke lawa ia o tari Amerika. A whainga abuse koe ni. Ka o si mahino pe ia ne, o si tata ofi e haa moa ia mo fisi. Te oua te whai e no whakakulupu koe ni. Makatuunga i he palpare ma tatau pe konu hoko i wawau ni. Ka teke pe fin mātua ke na wō tau taha pe. O taki taha no pe me he kautaha koe ni. Ko interest e kautaha koe ni solo o e maalunga. Ko no iau nau mei seti pe nau tolu i loto e tau e taha. Ato taha mano. Ka ke tā i loto e tau e taha. Pa ko interest iau me whangi whi.
o me avarisia aloa o pese te tau nima ke whanoa. E taim ko to tong whakafoki e no koe. O whapeu whanongo me kau taha koe ni, ko whakaloto lahi e whin mātua koe ni. Ko hae uhinga na te ke rea e kau whakafofonga pe whai hatohi ke he Kōwana Reserve Bank. Ke nau sia nge po ha whainga whonga e toi whaka pou lahi au ke scheme koe ni, microfinance koe ni. Kau hange koe lau koe ki kau sia ina solo. It's not too late ke whakatonton. Kai. Pe mea katoa pe maa mani koe ni, koe ke tō muia ke whakatontonu, papau whi mau ke whakatontonu. Mahino sai whi project ia, ka papau whi mau ke whakatontonu. Koe whatongia kau taki, koe whatongia kau whakafofonga, papau o kuiai ha launga ko mai me kakai whiwhine o tō wāhenga. Ko tō whatongia ia ke look into it, o si o poku mo oni e nau lau. Pa te whaitoki kau taha ko ia, po te whaitoki ke Kōwana Reserve Bank. O ave kei e ngahi palopare ma koni ke tau laki mo whin mātua. Pako e whakatoa solo pa iai pe mo e kakai nau tala noa mai pe ke hala i wawau taha nima e ne kei luo ke e fua ta e ngāria ko kolo mua ne iaf. Palopare ma hala ko e tau ene whiha. Kau ia ngahi launga ko mai he kakai ko nika te au. Te kau aki mo e hala. Pa iai mo e kakai nau si fia e nau so mai ko no teke polo kalama ke whakafoki ke ai e breakfast po e lunch e whanau wako nau fia lahi e polo kalama ko ia. Pa iai kalasi nau kore mai mo fia lahi e kulau ko koe o whake ko ku wahe whakawahenga whare area ke whakaivia aki a ka ofisa ko lo. Ke nau ngai whie mau viwiri. Ngana ia kakai lahi ne nau whia au pito he mea koe mo whakamalo me ka te au. Nau tamai, mau kosi mahino i be mau tolu. O ke mau be koe se ni ti o ke algo ki whare area koe makatu ngai e wahenga. Ngai o ngongo whakawhia ia sol. O tui ofa pe e hoko e aahi koe ni. Me kutala noa ka nau tolu. Wa mea ia e si a whea meha nau loto. Kana wiku pe o si rea hanga tonu ngi pe kana tolu sol. Pai ke to e ma tanga na tolu ko anga halalahi ia papa ke kore atu ak whainga mahari e kana tolu. Te sai pe au ia papa te nofo pe au i api o si o kita pe o tokanga pe ko ki whamiri. Pero mistake lahi me hanga hala lahi ka te au. Papa e ke o tau tapat kana tolu kore kana tolu ke tuange maha whainga mahari. Ingo whi ahi ko nau whai so na e lava e tala noa le rei, pau kore hanga tonu pe ke kakai o wāhenga. Kore hanga tonu pe ka nau tolu ke omi mua haku whainga mahari. Pange e pewe lau, o ongo i pe o ku ongo ka nau tolu e upolo ka ama kone ta whai. Tuku pe tau whalala ke e ki sol, o ia tene aupanga tuku e mea kotoa i e aho wanoa. Ko e polkalama ko e niko tui pe solo, ne ei pe ono aung. E ta hela ia ene whi wike walu, o whai whi polkalama walu ko ni malo. Malo pito, tō whāpea ku whawhia pito, whakatala noa ku ke whai, tātou te whito ke ngahi, whia mau viviri ko ia, o tau kainga wawau tahanima, ko ke hanga o mai ngahi whia mau ko ia, pea ku mahino au pito, ngahi whia mau ko ni ko ke hanga o mai, au ku tau nofo aki whoki tom whako wawa tahanima koe mei koe huo honga whoki ia o loto kolo mua ia o ku iai ngahi whamiri lahi taha ko wakai whoki koe tau tohi kakai koe wafe ua taha aia koe mei koe kakai e katoa wawa tahanima mei kakai e toko ni maafe tolungi au whanima e wafe ua taha ko mau toki lahi ange I dai ni pe toki holo ki mui he kula he pe mo folau ki muri mo ngai pe ka ko tau se atu ku me no foi ka kai to lahi I wa dani pe pau te tau tala noa ki he mo uilelei ko fale maha ki wi wa dani neongo o ku tau ke pe he pe ya wat ki tai me langa I o tika ke holo tau fale maha ki lalo me he ne tu dai ni mi o hola fa hi foi ha fa nga mo fui ke pe ha ka o tu I wawa tahani mai tau whare maha ki.
Ka pau te tau tala noa ki he mahu inga e ako. Ko ngahi korisi lahi i wawau. O kuna tu mo na tolu wawau tahani. Ai au ku me taki mu a foki ngā toa ngahi mea ko ai. Pa ko whakakau kau atu foki ki he whei lau ko ni te ke whakahoko. O ka ki hange ko whainga whei lau pe mai te u ko ku wahe aku te u whake te ko konga ki he pa ai he. Ka ku ke tala mai te ke awe kātoa pe ko ki he ngahi kosiri o whakakolo ke vahe. Pea ku o koe ke lava whai halo ia mo kākā i he taimi o ku whamatala pe e o atu ka mou tolu. Pea ku o atu lewe paanga koe aka ki nāu tolu. Pakapau pai e whenga whi lau ko ia o ave whi lau ai tō tāku te whapapau ka tae whā ko ia ka whupaanga lahi ia i whakafui tui o kulava o atu ke whakaivia ke kamata ake ono whakaivia ki nāu tolu. Te hange ko tala noa ki he loan pakapau ko palo pare mai a whianga ngai mo wahenga e no lahi koe. O kulava le pe i he paanga ku ke o atu ho wahenga pe te lava o atu mo paanga wha wahenga ke whai ha loan e wahenga ko ngā ke na ulava mau lalo e loan ko ia. Ko toi pe ni a mahina ngai ka venga ia e tom wha ku lava mo mono o atu ona ka kina tolu. Ko toi pe ni a whiri a kakai. Pa unau whai te riha pe mo na tau a daina ke nau whiri. Ko ngā pa ku tau tui pe ko whiri a kolo mua. Pa ku pau pe ke tau sio kia i aho ua noa, tō pluru ki kaha ugo i ngā koe e ola le rei ai whiri whaho. Ko ka te uat pe ai penga maari e koe ni tom whake ke whama opo mai ta polokalama. Koe ngā toi ta whi polokalama ta. E ta whenga pe ke ta hao i he tūsite. E ulahe pe o kumu mei te koe hape whainga maari e mau koe ai te huang pe o whenga i ke o atu. Ke i New Zealand pe lava te ta whi polokalama wha o si ai. Ko ngā pato ki ta ofi ko ia ai campaign. Nika te uat peke ke whama opo mai, ko ha mea ke loto ke whakakato ke ta programa aho ni, ata toki mawai. Malotom wha. Awesome. Alo ke ki whama opo pe ia solo. Nai whai whuke a ahi mo e toa tutoa. Nai e whainga maari e o mao e si kakai ko koene e o nau api. O api e ni i. Na e kai ke nau iai, pe na e nau wholau, pe na e o ngā aue. A ko loto pe ke usi i rea atu ke u api kona koene ke u alatu, na ke o mao atu mo tolu ko mo api. Na u whinga pe ke ua o tonu atu ka mo tolu. Mea pango na e whai atu e takatakai koe ke mo api. Ka ko kei ofa lahi pe ka mo tolu. E na ei pe ku whaka amu ke o alatu te tau whetau laki. Reanga koe ku whama opo e ku tala noa ko koe ke u api kaunga api solo. O tui ko mei pao pare matatau pe u te kuki mo e tonga u api ko koe na ke uiai. Mea mau hinga api a solo mahoku u api ko koe na ke lava ke mau whetau laki. Na ke lava kore ka nau tō. Ka mata mai pe me ka inga a me o tui to anga e ofa. Ka inga tui a fitu he kirikiri te fua. O ka inga koe me toula. Ka maa lau waki ma kau tama koe ia. Me kolon talau mo whee peha tapa i ne ia funi. Na ke mau lava ke mau whetau laki. O tui solo si kakai koe na ke mau whetau laki. Ke whakahot ko tuai pehe tapo karama koe ni. I he loto ka tōki lalo mo oni. Ke mo tuange mai hak whainga maari. O tui koe mistake lahi ka te au, papai ke o rea te social media. Pa o rea ke whanongo mai a maha mani ko toa. O kore hanga tonu at ka mo tolu. Ke mo tuku maha whainga maari e mo tuat. Ngā pango na kai ke tau whetau laki. Ta koe ke te tuku lau tuunga ia solo. Ta e lau maalunga. Pau pe ke te hifo ki lalo. Whei lau i te mo ui. Pa whakamahino ke kakai koe ni. Te whea mao e nau toko ni.
ke omi hato whainga maari. O pau rewa ui ai ha whainga tōno no heanga nofo. Tau ki tangata pe, whakamore more i angea. O loi pe solo koe ke tau polgama whaka o CN. Da toki toki tāpu ni e prokalama e tu site wika hau. Whai ai ha rea whaka osi ki he kāinga. Ai whainga maari e kotoa ne nau omi mo oku. E taimi nau a ahi atu ki a nau tolu. Mo kore whaka osi ka nau tolu. Ngai whainga maari e i he teo whiri kona au anoa. Waka atoa solo, pa mālori ka koe ki mauiwi. Pai aho ni fok solo nai hok koe whai mea whakaoria. Ta koe u takatai hola uia. A whetau ia ke uto e mea lere ia. Uto e maha mai e u pausa ia. Ku whenga koe ke uto mai koe ki api ni maha mea lere ia he hala. Iku e lalo mai whakafofonga. Mahino e kai peto e toi ose palopare mai ko ia sola e no eventually ni e kai peto e ose palopare mai ia he tautou kanseri e wakapuna o toi ko si mawanga pe matolu i wawa uni ke foi anga maheni ko ia e no eventually mo tautou kanseri e wakapuna o fa pe sio e kakai ke ngai palopare ma ko ni mau fekuki mai mo ia taula ke nau whakakau kai whalere nau fo i whiri a hawa noa no hema. Whakatoa solo. Atu ka mālo ka koe. A te whaalahi ki he wawau kotoa pē po whē tapai māmani una whanongo mai ki ai ki he tāpolo kalama he whiawhini. Ke mō loto mai pē ke mau e wawau ni ha whiri le rei. Mau he kakai ha whiri whia. Pe awha pē ke nau whiri ha kau whakafofonga fo ke nau CEO whakafofonga i nau tolu. Ki e whare are atonga. Mahalo apito. Whamalo atu e tompa ki he whainga maari e koe. Lava ki whae whakatala noa le rei koe ni pa mo koe. Whika waki pa mo e tuunga koe ai kempeini. A behe whoki ki hono ngahi whia mau a babau tahanima. Pea mo e kore ka tiki nau tolu ai nau whiri koe ngā koe lava o whahoko koe ki whare area i he whiri koe he wiki kahau. Ke toki whakakato mea i ngahi palani wha ekonomika. Ngahi tokoni kotoa peku whae ke whakatala noa. Ka ku malo apito sai be ko na toe ta foi proclama ta ke tu site da to ki ta pun frata hai be mo ka u candidate ko o ta tari ai be ki fili I he to apure lulu malo apito tompa o fa tu ke de ko pe malo nga u be me pa una o fa to malo ka malo to e kainga I he lava ko ke mo ka mai I he proclama ma va ko ni proclama no fika valu pe mo e candidate fika nima o baba da nima tom fa paia lava ke whai whakatala noa ki ai I he whiawhini. Whamalo lahi atu ke tiki mōtoro, o mō kau mai mo ki maua, toki hoko atu ngai polokalama ko ia, ku teu ki a pongpong, ki toki hoko atu ai e tau ngai polokalama, ai manatu I ai whiri, tau whito ki wawau tahanima, ka tau candidate ena ko mahino mai, whiri, I a tom whapaia ko e candidate whika nima, wawau tahanima, ko mō whakafofonga ia, tene abe ki mōtoro ki whalearea, Ange ko e kavinga ko ia wha o atu he polokalama, ko hore o, ko ho whiri, manatui mau peke ai ke aonga. Ka mō mea.